Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu, karibu sana katika channel hii. Siku ya leo nataka nikakuoneshe ni jinsi gani ambao unaweza kuyatumia neno la Mungu kama silaha kwenye maisha yako, ama ni jinsi gani unaweza kuyatumia neno kama kinga kwenye maisha yako, kwa sababu ni Wakristo wengi wamepigana sana vita vya kiroho huko wamebaki kuwa washindwa. Wakristo wengi wamekabiliana na adui lakini wamebaki kuwa washindwa, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu wa kwanza ambaye anazalisha maisha ya Mkristo. Katika ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu wa kwanza ambaye anazindua maisha ya Mkristo. Katika ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu wa kwanza ambaye anapokea maisha ya Mkristo. Watu wengi wameshindwa kuvipokea vitu vyao kutoka ulimwengu wa kiroho kwa sababu hawajajua ni mamlaka gani ambazo Mungu ameziachia juu ya maisha yao. Watu wengi wameshindwa kupigana vita vya kiroho kwa sababu hawajajua ni mamlaka gani ambazo Mungu amewaachia juu ya maisha yao. Siku ya leo nataka nikakuoneshe ni jinsi gani ambao unaweza kuyatumia neno la Mungu kama silaha kwenye maisha yako. Tazama video hii mpaka mwisho, kuna kitu ambacho unaweza kujifundisha. Mtu mmoja akanambia wakati anapiga magoti kuomba kwa ajili ya maisha yake, anaweza kuwa anaomba kwa ajili ya afya yake, lakini baada ya kumaliza maombi, hapo ndipo sasa maradhi yanainuka zaidi mara mbili kuliko hapo mwanzo. Jambo la kwanza, kila wakati Mungu anatembea na neno lake ili kulitimiza. Kusoma kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 12, unapata maandiko linasema ya kwamba Mungu analiangalia neno lake ili kulitimiza. Kusoma kitabu cha Isaya ile mlango wa 55 mstari wa 11, unapata maandiko linasema neno la Bwana likitoka kwake haliwezi likamrejelea bure, lazima alitimize kile ambacho amelituma kulifanya. Unapata kila wakati Mungu anatembea sawasawa na neno lake, ama anatembea sawasawa ili kulitimiza neno lake. Unapata kumbe neno la Mungu liko na nguvu, lakini Wakristo wengi wanapigana vita katika ulimwengu wa kiroho kupitia maneno, lakini sio neno. Unapata wakati Yesu alikuwa kule nyikani, wakati anajaribiwa na shetani, Yesu alishinda shetani kupitia neno wala sio maneno, sababu neno la Mungu limebeba nguvu. Wakati unatumia neno la Mungu kama kinga ama kama silaha kwenye maisha yako, umemshinda shetani, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho ndio vita vya Mkristo vinapiganiwa katika ulimwengu wa kiroho. Kusoma kitabu cha Waefeso mlango wa 6 mstari wa 12, unapata maandiko linasema vita vyetu sisi sio vita vya damu na nyama, bali ni vita vya kiroho. Lakini Wakristo wengi wametoa vita vyao katika ulimwengu wa kiroho, wameleta vita vyao mwilini, na ukileta vita vyako mwilini tayari umeshindwa na shetani. Jambo la pili, wakati unasoma neno la Mungu, jaribu sana kukodi mstari. Tafuta mstari wenye nguvu, haya yanaweza kukusaidia kupigana vita vya kiroho. Narudia tena, wakati unasoma neno la Mungu ni afadhali ukashika mstari ambaye anaweza kukusaidia kupigana vita vya kiroho, kwa sababu vita vya kiroho tunapigana kupitia neno, lakini soma neno. Maandiko linasema vita vyetu sisi sio vita vya damu na nyama, bali ni vita vya kiroho. Mara mingi vita vya Mkristo vinapiganiwa katika ulimwengu wa kiroho. Wakati unatoa vita vyako rohoni ukayaleta mwilini, tayari umeshindwa. Hati vita vyako unapigana mwilini, yanaashiria vita vyako umetoa kwa mkono wa Mungu, umeyaleta kwa mkono wako mwenyewe, na hapo ndipo utashindwa. Wakati unasoma neno la Mungu, jaribu hata kushika mstari hata moja ambaye yako na nguvu, ambaye anaweza kukusaidia kupigana. Unaweza ukayatumia mstari kama silaha, na tena unaweza kuyatumia mstari kama kinga. Wakati unatumia mstari kama ya Isaya mlango wa 54 mstari wa 17, maandiko linasema kila silaha itakayofanyika juu ya maisha yangu hayatafanikiwa. Unaweza kuyatumia mstari huo kama kinga. Yanaweza kuwa maradhi yanakuandama ama wachawi wanakufuata, unaweza kuyatumia hiyo mstari ukayatangaza kwenye maombi, ukasema kila silaha itakayofanyika juu ya maisha yangu hayatafanikiwa. Silaha ya maradhi, silaha za magonjwa, silaha za wachawi, silaha za mauti hayatafanikiwa. Tayari umetangaza, kwa sababu kila wakati neno linaendana na maombi. Hakuna wakati neno linaweza kufanya kazi pasipo